Kato kanengut kinong tre jong National Health Mission NHM baguntup ru ya ka National Rural Health Mission NRHM. Kilekeno ba Mission Director Commission Uram Kumar ulapan bor kinong tre dak berhukum begidai ban ai ketika COVID-19. Lem kumta ken haban ino ai kakam. Kato kanengut ni kinong tre ke NHM bad NRHM ki bampat tre ban chim ketika bad ki basyakri hisnat tre kam bapher jong katanat kakot kakya. Ki la syakot hajir ha kakat pratrik urampang ha Mission Director ban ai kejing pensyai. Kesorkar jela bat kesorkar pendengar hukum jo kila keren daga basyai kedar ba kejing ai tika COVID-19 kadega kam ka bhak banyat kat kum garai shimet jiginong song shnom om ban chupen bor. Habe keren bagi nong trai ke NHM bat ke NRHM ki basyakot hajir ki bamkwa ban penpau kerteng. Kila keno ba Mission Director ulai daga hukum leng ba kektien babarok ki nong trai ha ke NHM bat NRHM ki dei ban ai bet klempep yang ketika Covishield. Kat kum kejing itu jongki bonut kinong tray ki bampat kwa setia banche ketika namar kajing bampat dan setia kajing pensngotu ne kajing pensyai halor kani. Hendrai namar ko hukum jong Mission Director ba kajing syap tiang yo kido kam. Ki babon kila menjur da kajing bambanse banche ketika. Nalor kani kili itu bagi don ru kato kadengut ne kini kinong tray ki balapep tray sendon. Kini kinong tray kila pentep Mission Director ula syandur bat shimru ikakerteng jongki bapen e. Hakini kejeng khot hajir le thu beladan langru kinong mikmat naga World Health Organization. Mission Director ula kerenga ban kran kilat pathai kubor halor kini kejeng keno daga boong bau klam ya obor satya no Principal Secretary jong ketanat kakot kakya. Ndrei ula kentat pat bau berngam no open bor ya kini kinong tray ban syem ketika. Uniu officer ula pensyairu ba kejeng khot hajir jong ui kinong tray kadai tang halor kenong rem ban yo eselok yaki bakin syem tika. Kam tam bakin syem kabu ha kabane dai la dia na kejeng pang. Habatuat jengmut no menteri ketanat kakot kakya oba AL Hek ulong nadu kebas sedang bakila kerensyai bagajing ai tika Covishield kamdai de kabaspen bor ndai demen I akamon pat ba habal keli menteri ulong bakasorkar jela ne ketanat kakot kakya kamla satya ban pensajai kinong trai ki bamkwa ban syeme ketika na kaliang jong ula syukentu kinong trai ketanat kakot kakya bakin syeme ketika namarkan ne kan yarap eki bagen la ban yadai la dia na kajingpang. Kajing semon kalong baik halor bangim trek ban ai kan ka vaksin ba kipa kan. Nama wong ba berkhoi ki staff ki betari lang ban ngahang the po NRHM ki yo kata ka order ba wong ba di ban ai kata ka injection. Dada pa ai kata ka injection kemut ngi haban resign no bete ke kam. Kadi kata kan ko we. Pak wan sini siapa main office mah ni kan dari kendua yu mentah kesngi wong yang apa yang kita enggak tunggu ki ba itrilang na po malaria eru ki ba wan ban saman lang ni ban ngam tasngi kini kita nak kacang-kacang ka ieu mau kuli lah kacang-kacang ke keli fi yang ngatu wong beli memang trek ban ai ngong dia ngasung kot ngakhia te nganon kamli kita ka injection mah ngajubab yu ko ta tu usim ya kerteng jang wong siapet te ngamtip ya ka e ke basyadian bera kan ngampat trek ban ai ke injection ngam nong ti kalong kan ni kalong kamon lai lut te mah ba kwa ai bom kwa num ai kalong ta kan berkhoi laki la ai lut na ba tiang ba ong ya haban design ka kam tengah maroi ba ka ki badan ha po NRHM ni ha po department berkidan mafi musli ki ba ai injak di ba force ba force ba ban ha mo kadan ka threatening kadan ka tip kengan ang kumno ngili beria ta mah ngihap up ka koman kat bagi yang kita ki bahe tang ba ngana perkhat pada yang ka resenchar lai lut ti menta dahaban ang ban le kumta tengam soy hap he maka along kum ka ba shu penbor yo breu ban le ban ai ta ka injection pi soy hap nga tengam hanga maroi tengah so kami hap kan. You have to see also the willingness of the person. But I'm also appeal them to take the vaccine because it is helpful. To protect from that disease, we need to take. But those who don't want to take, we cannot force anybody. What threatened? I don't know that about the threatened, or I don't know. I have not received any complaint that anybody has been threatened. Once I receive officially, that definitely we will take. Whatever the decision will be taken by the government will take. But unless we have seen any complaint, I will not be able to tell you anything right now. But we cannot force anybody. If they are willingly want to give the vaccination, they can give. But I appeal to everyone, every citizen also, to take the vaccine.